Poručnik Boško Perić Peša, komandant specijalne jedinice Peša Prve Posavske brigade Vojske Republike Srpske, poginuo na Majevici 14. novembra 1994. godine, za života odlikovan medaljom Heroja Milana Tepića, a posthumno i ordenom Obilića. Najmlađe dijete i posle 3 kćerke se rodio, a to je bilo veliko veselje za roditelje, pošto normalno dobili su nasljednika, dobili smo ga malo kasnije, porodicu, i tako da je bio maltene naš kralj. Toliko smo ga volili. I eto, izdešavalo se sve kako se je izdešavalo. Kako je dijete bio pokojnik Peša? Jako dobro dijete. Bio je jako dobar, poslušan. Imamo još jednu mlađu sestru, najmlađu Ružicu, i on je stalno hodao za njom i tako. Bio je miljenik nas svi. A odrastajući kroz osnovnu i srednju školu, da li je bio nestašan, izdvajao se od ostalih? Pa jeste, on se je jako izdvajao, bio je jako pobožan. Mislim, u kući smo slavili sve slave, slavili smo i Božiće i sve to obilježavali, ali nije se odlazilo ne znam koliko u crkvu. Ali brat je odlazio obavezno na uranak. Ima jedan ovdje komšija, on je obavezno s njim odlazio na uranak i to je bilo za njega nešto, i odlazio je u crkvu. Tako da je jako pobožan bio i u njemu se usadilo srpstvo, rodio se veliki Srbin prilikom svog rođenja i odrašćanja, samo je to malo bolje osadio u svoju dušu. A kao učenik u osnovnoj i srednjoj školi, da li se tu izdvajao? Pa jeste, bio je onako, nije bio najbolji učenik, bio je nešto onako srednji, ali je istoriju jako volio, istorija mu je baš onako bila najbolji predmet i tu je najviše čitao. I Prvi svjetski rat i sve to njega jako zanimalo, i onda, a i majka je isto to volila, i majka je uvijek čitala njemu ove pjesme, one junačke, kao Malom Radojici, što ja znam, te on jako volio, i onda su njih dvoje to čitali, pošto je on bio najmlađi, bio je jako miljenik, normalno svi. U stvari, 88. godine je otišao u vojsku, u Titograd, i tamo je dobio čin desetara, i kad se vratio, počeo je da radi u Sloveniji. Međutim, posle toga se dogodila ta 91. godina i on je kao otišao na godišnji odmor. Nama nije htio da kaže gdje ide, i prespavao je zadnju noć kod mene. I ja sam, u Hrvatskoj je već počelo da se oko Slavonskog Broda, ja kažem, brate, pa gdje ćeš, vidiš da je dole rat i to. Pa kaže on, ma ja idem dole pa šta Bog da. I ja kažem njemu, rekao, i ja ne navijem sat. Ja uzmem i sat, ne navijem da on zakasni na voz, pošto je voz išao. I on cijelu noć nije spavao. I jednostavno, kaže, on mene probudi, kaže, ne moraš ti meni naviti sat, kaže, i ja nisam cijelu noć spavao, ja sam se probudio i ovako sam. I to je i bilo. Ja kažem, daj makar se javi. Iz Slavonskog Broda se javio 2 puta, kaže, ovdje baš se komeša, kaže, meni su istresli, kaže, torbu 3 puta na asfalt, valjda imao je tako dugu kosu, onako dječačić je bio, šta je tu 20 godina. I posle toga je došao ovdje. I nije se htio više vratiti, mi smo zvali telefonom, zvao ga šef, bio jako dobar radnik, dobru platu imao, samo po terenu je radio. Ali ja ću ostati ovdje, ko misliš da ti brani oca i majku, kuću, i tako je bilo. I tu je počeo njegov vojnički put. Tu je počeo njegov vojnički put. Dalje, posle toga su bile zatvorene granice. Ja sam došla posle 6 mjeseci,
kad se je moglo proći na Mađarsku pa okolo na Srbiju, tad sam prvi put došla, nije bilo ni vozova, nije bilo ništa, nije bilo. Tako da sam tek onda saznala da je u specijalnoj jedinici i da je to što jest. Posle više nije bilo povratka, o njemu se ništa više moglo nije reći, da li da se vrati. Mi smo rekli, daj Boško, pa prestani, pa vidiš. Ne, on je bio zagrižen, on je samo volio da brani srpski narod, svoje roditelje, svoju kuću, šta mislite, ko će to raditi, ko će to odvrti. I tako je bilo. Nije mogao da se odvoji od tekovine predaka? Nije mogao, ne. Tako da je, eto, nama je jako žao što se to dogodilo, on je za nas sve to dobro, ali on je za nas samo brat. Tako da, sve to, hvala normalno, hvala svima koji ga se sjećaju i koji pominju njegovo ime, još pišu sve o njemu ali za nas je samo brat. Specijalna jedinica Peša je formirana zvanično 1. aprila 1993. godine. To je zvanično. Do tada je bila u sklopu, tada je zvanično postala interventna jedinica 1. Posavske brigade. A prije toga? A prije toga je Pešao bio u raznim interventnim jedinicama, crvene beretke, pa imao samostalni vod, mislim u 2. bataljunu, da bi posle brigada preuzela tu odgovornost. Mislim, jedinica je formirana isključivo za odbranu grada Brčkog. Kako je izgledao taj vaš ratni put od tog formiranja 1993. pa nadalje? Pa mi smo prvenstveno bili stacionirani u Brčkom, znači čuvani smo samo za odbranu grada, za neke specijalne operacije. Nismo išli puno, nisu nam dozvoljavali da idemo na stranu, da bi posle imali nekih akcija na Majevici, na okolnim mjestima gdje je bilo potrebno. Đukić nam reče da ste brojali 100 vojnika. Pa tu je uvijek, broj se kretao od 80 do 100. Zavisi, kod nas je dosta bilo ranjavanja, poginulih boraca. Ranjavanje je bilo oko 250 ukupno. Znači, bilo je, kroz jedinicu je prošlo mnogo vojske. Poginulo je u odbojnom otadžbinskom ratu iz vaše jedinice? Pa, preko 20. 22, 3 mislim da je poginulo. Peša je bio oličenje hrabrosti, poštenja, jednostavno odan vojnik svojoj otadžbini, mlad, neiskvaren, prepošten. Gledajte na Prvom. Magazin, emisija o tehnologiji, nauci i inovacijama. Od 8. oktobra od 15 časova svake subote na Radio televiziji Republike Srpske. Želimo da u vaše domove unesemo osmijehe, muziku i zabavu. Ali i najnovije vijesti i aktuelne informacije kao što su vremenska prognoza i stanje na putevima. Vikendom se opuštamo i odmaramo. Budite sa nama. I budite se uz nas. Dobro jutro uz Vikend jutro.
Plantago. Zdravo i opušteno uz šolju čaja. Što se tiče specijalne jedinice Peša, to što se tiče discipline i tako dalje, to je bilo neprikosnoveno. To zna naš narod, a mislim da i naši neprijatelji iz rata vrlo dobro poznaju ko je bio Peša i pešani saborci. Paklena disciplina. Znači i u gradu i na terenu u rovovima nije smjelo da dođe do nikakvog ekscesa. To znači, dešavalo se u toku rata, zarobljavali smo i ranjenih neprijateljskih boraca, živih i mrtvih, ali njima nije smjela faliti dlaka s glavi. To je striktno nam podvučeno, znači slijedile bi ogromne sankcije za sve nas borce koji bi napravili nekakav problem sa zarobljenim pripadnicima protivničke armije. I mnogi vojnici su prošli kroz tu jedinicu? Mnogo vojnika je prošlo kroz tu jedinicu, neki su naravno odustajali. Oni koji su ostali, to su bili odvažni momci i tako dalje, hrabri. U našoj jedinici je bilo popriličan broj poginulih pripadnika, naših prijatelja, braći i saboraca, tako isto i ranjeni. Kod nas u jedinici nije bilo neranjenog čovjeka. Imamo mnogo ratnih vojnih invalida od prve do ne znam ja koje kategorije i tako dalje. Svako je imao striktno raspoređene obaveze i zadatke. Kako? U kasarni dok ste bili bez akcije, tako isto u akciji? Naravno. Sve se znalo šta ko radi. Znači od običnog vojnika do komandira vode i komandira čete. U kasarni kada smo bili, obavljali smo svakodnevno, znači u slobodnim aktivnostima smo imali vojne vježbe i tako dalje, znači prolazili smo to svakodnevno, a kada su akcije, znači disciplina je bila na najvišem nivou. I mnogi od vas sve te vojne navike o časti, poštenju i disciplini su iznijeli i baštine ih i danas posle rata. Naravno. Evo recimo, moji prijatelji, moji saborci, većina od nas smo i pred sam rat bili porodični ljudi. Recimo, ja sam imao 2 djece, znači smatram da sam bio koliko toliko ozbiljan čovjek, zreo čovjek. Ušao sam sa najboljim namjerama u ovaj rat koji nismo mi želeli, nismo ga nametnuli mi, nametnuo nam je neko, ko, ne znam, ali smo morali da stanemo u odbranu našeg naroda. Za čast naših porodica, za čast naše djece, naših djedova, pradjedova. Pokojni Peša je sam tražio da idemo da pomognemo na Mefci. I kad je došlo to odobrenje, mislim u noći 12. na 13. novembar, postrojio nas je u 3 sata ujutru u holu. Njegove riječi su bile prve: ko nije spreman da pogine za borbu za Lisaču, da oslobodimo naše zarobljene, neka izađe, bit ćemo oprašteni. I niko nije izašao. I krenuli ste iz Brčkog? Krenuli smo u Brčkog, možda pola 4 ujutru, gore smo došli i odmah smo stupili u kontakt sa vezama našim jedinice gore koji su bile u sadejstvu. Krenuli smo prvi dan, bilo je hladno, magla, malo je to za nas i nepoznanica taj teren. Taj dan sam i ja ranjen, bilo nas je 5-6 prvi dan ranjeni, prema tome posle smo mi prebačeni za Brčko, za bolnicu. Sutra dan je Peša poginuo. Isto je tako odešao govor ujutru, sutra dan, kada je riješio da probije i probio je. On je sam bio ranjen tada. On nije bio sposoban 100%, ali uspio da probije liniju, ali to se desilo što se desilo i tad je sve stalo.
14. novembar neću nikada zaboraviti dok sam živ i te akcije. Uči toga dana sa pešom sam učestvovao u izviđanju prema takozvanim dugim njivama. I tu smo ocijenili da je nemoguće doći do Lisače i posle smo se dogovorili da idemo direktno preko Velike Jelice da udarimo na najjače uporište muslimansko tada. I ja sam dobio zadatak od komande brigade da uvodim jedinice u borbena dejstva i tako i za pešnu jedinicu sam dobio zadatak i kad sam je uveo u borbenu liniju ja sam se vratio da korpusnu policiju uvedem sa lijeve strane pešne da je zaštitim da ne bi muslimani ušli iza leđa nam i napravili haos. Sa desne strane peše je išao crni sa 5-6 ljudi da pomogne i kad je krenula akcija je krenula munjevito stvarno i to je trajalo možda 15 minuta i 13 muslimanskih rovova je palo za 15 minuta. I kad je već smatralo se da smo prošli kroz liniju, došlo je do ranjavanja pokojnog peše. Mi smo mislili da je to lakše ranjavanje, među vremenom dok smo ga iznijeli do Male Jelice, čovjek je već bio mrtav. Tada je stvarno našla panika malo i među njegovom jedinicom i među nama. Jer osjetili smo da smo izgubili jedan dio stvarno jakih snaga. Ljudi su počeli da pričaju šta ćemo sad, kud, kako, šta. I nekako je se to sve smirilo i pokušavali smo posle x puta da dođemo do tih ljudi, nije nam nijednom uspjelo za rukom i tako je i nesrećom 18. dan oni su morali da se predaju. Pazite, ne samo Lisača, tu smo imali neke 3 kote koje smo branili kružnom odbranom, dok putevi nisu prema tim objektima i tim kotama bili zaštićeni, gdje je bilo lako da se presijeku i da se dođe u okruženje bilo koji od tih 3 objekta. To je zvana Velika Jelica, Kolijevka ili Lisača. A Lisača je bila prilično najistoreniji dio prema Dubnici i Kalesiji. To je bila šira operacija druge strane koja je imala za cilj zauzimanje svih tih objekata. Međutim, prvi napad je bio na Lisaču koji smo mi odbili, drugi napad je bio na Jelicu koji su već pala Jelica. I čim je pala ta Jelica, kružna odbrana, oni su prema nama sišli dole ranjenici i borci, ali jedan manji dio boraca je to bio, gdje su oni to uspjeli da presijeku i Lisača je ostala osječena od drugog dijela ovamo. U okruženju je bilo 68 ljudi. Od toga je 7 poginulo, 61 se predao. Mislim da odbrana je trajala 18 dana. I očekujući da će naši oduda da se probiju prema nama, čujemo mi sve, držao sam ja vezu cijelo vrijeme na jedan drugi način koji sam polupao tranzitore pa napravio preko induktorskog telefona, sam napravio punjenje koje se okretalo non stop, vojska okretala da se makar jedna rečenica ima da stupi u kontakt. Čuli smo da će doći pokojni peša. Mi smo bili uvjereni u to da će to već ta operacija sa pokojnim pešom Mandom, Maćom, da se okonča. Međutim, tu je bilo malo, pošto je Mando bio ranjen prije, pokojni peša je pokušao sa Maćom zajedno da probije se prema nama.
Neki su iz Crnije učestvovali, učestvovali su još neke jedinice. Mi smo vidjeli, već je padala linija njihova u kojem smo mi bili u okruženju, mi to pratimo, sve vidimo i mi smo pokušali da pomognemo koliko smo mogli sa naše strane, jer to nije velika razdaljina bila. Međutim, njihove vojske, oko 2000 vojnika je išlo njima u pomoć. I čak ovi koji su bježali, njihovi vojnici, oni su galamili, mi smo pokušali da nešto tu pomognemo, međutim nismo uspjeli, nas je zasula artiljerija i mi više nismo vidjeli šta se dešava. Protiv jedne vojske koja je imala 7000 vojnika angažovanih, a sa 50 vojnika je Peša uspio da prođe kroz njihove redove i da se približi nama. Malo je falilo do toga da dođe do nas. Mi smo ostali bez hrane odmah drugi dan. Jeli smo travu, vode nismo imali, najviše smo jeli rosnu travu. Da bi samo preživjeli, to je bilo u cilju. Međutim, posle pogibije Peše više se nije pokušavalo prema nama. Niko nije, jeste pokušavalo, ali nije ni blizu se dolazilo do toga da se moglo da neko dođe do nas. Jer mi to vidimo. Uvijek nas štitio, kad smo išli u akciju, on je išao prvi, raspoređivao nas, mislio o svima više nego o sebi. Šta je to što je razlikao Pešu od svih drugih komandanata? Pa njegovo poštenje, hrabrost, snalažljivost u akcijama. Prije svega što je volio taj srpski narod i išao je srcem u odnosu na ostale. Drugi su vjerovatno volili, ali su išli slabije i tako. Vjerovatno su razmišljali malo više o sebi nego on. Kako je izgledala njegova komanda za mnom kada se krene u akciju? Na lisače. Uopšte? Pa uvijek je išao prvi ispred nas i znači ako je trebalo da se vrati linija ili ako treba da se napravi proboj, uvijek je govorio za mnom, makar svi izginuli, moramo ostvariti to što smo započeli. Je li bilo moguće odbiti njegov komandu? Pa joj, moglo je se odbiti, ali gledajući njega kao i invalid od mnogobrojnog ranjavanja, kako ide, onda mislim da od nas niko nije nikad niko ne razmišljao da bi odbio na nared. Išao je, bio je invalid, kažem, ali uvijek išao, čak je išao i kad nije mogu pušku da nosi, išao je ispred nas. I onda mislim da od naše jedinice niko ne bi mogu reći da neće da ide, da mu odbije nared ili nešto, bilo šta. Vi ste krenuli kao, pretpostavljamo, vod i na kraju ste izrasli u četu. Pa bilo je to prvo nekih 30-ak, možda momaka na početku, da bi se posle proširilo, dobili smo još jedan vod i onda dobili smo vod tenkista, imali smo u sastavu Trocjevac i Brovinge, tako da smo nekih 90 do 100 momaka da je bilo u četi. Vi ste bili u suštini ne laka pješadijska, nego... Pa mi smo bili protiv diverzantsko-teroristička četa. Tako smo registrovani u vojsci Republike Srpske u sastavu prve posavske brigade. Koja je sva ratišta bila najteža? Pa sva ratišta su bila teška, ali mislim da je to najbilo teže kad je Peša poginuo. To najbilo prvo što on poginuo, drugo nismo ništa mogli posle ni uraditi i ono što smo bili zauzeli nismo mogli da oslobodimo te, nismo dobili nikakvu ni pomoć, ni podršku. Morali smo se vratiti, bili smo uzeli neki 9 rovova i morali smo se vratiti. I nam je nastala municije, Peša je već bio poginuo, odnešen za bolnicu, mi smo se vratili, nismo imali već nastala municije, nismo mogli ići dalje, niko nas nije ni podržao više i... Je vam to najveći vojnički poraz? Pa to je, ja mislim, najveći poraz naš. Ostali bez komandanta, bez podrške? Ostali bez komandanta, bez podrške, ostali jedinica, nismo oslobodili te, što smo krenuli, naše te saoborce koji su bili zarobljeni na Lisači i tu smo najveći poraz doživjeli. Evo, danas s distance nakon 22 godine, kakve uspomene se bude? Ove uspomene su
stalno se sjećamo toga svega, ali teško je. Ne možeš ništa ni promijeniti, da je Bog da ostao živ. Sve bilo drugačije? Pa, možda bi bilo i drugačije, možda i ne bi, otko znao. I ovako je sve teško, ali bolje da ostao živ, pa makar da je bio invalid. Bilo bi drugačije, imali smo neki veliki oslonac na njega. Kad je on tu, onda smo se mi nekako osjećali sigurniji. Bez njega? Pa teško, ništa, više nema. Nema nikakvog ni poštovanja, niko te više ne cijeni ništa. Ja mislim da nijedan borac ne radi iz jedinice nigdje i ničije ni dijete ne radi. Čak sad već nam i djeca odrasli, momci, koliko smo mi imali u ratu, sad oni već imaju, ali niko nije zaposlen. Jasno da nema ni posla negdje nešto tu u gradu i da nema ti firmi, ali glavno ne radi, zapošljavaju se neki, šta ja znam, drugi dezerteri, djeca njihova. Pogodniji su oni koji nisu bili u ratu, nego i što su bili u ratu.